Pa, što imamo u prvom krugu? Wow, slatki WC, to je prilično cool. A što je s Britney? Vidjela se i prosječne veličine i slatkiši naravno. Wow, samo pogledaj Nicolin. Nevjerojatno je. Pa, ja ću biti prva. Hvala, prijatelju. Imali smo lijep razgovor, ali moram probati neki slatkiš. Da vidimo. To je tako smiješno i zapravo vrlo slatko. Nikad prije nisam jeo iz WC-a. Wow, nešto nije u redu. Monika, tvoje usne kao duga su. Super. Idemo. Sada je Britney na redu. Pitam se kako ćeš se s tim nositi. He. Ima toliko slatkiša. Znam da ima puno slatkiša. Ali prvo izliću to na stol, onda ćemo podijeliti po bojama. Još malo. Dečki, skoro sam gotov. Hajde! Hajde, to je to. Imam tragove slatkiša. Sada ću pojesti svaki trag uz pomoć slamke. Pokušajmo. Nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se što će se dogoditi s Britney. Wow, tvoja odjeća i kosa. Promijenila je boju. Vrlo lijepo. Kosa je crvena. Idemo dalje. Što te sada čeka da vidimo? Wow, zelena kosa. Vrlo lijepo. Da. Što ćeš sada učiniti? U redu. Tako sam gladan. Hej, Britney je sve pojela. Wow, izgledam cool. Super, Nicole, sada je tvoj red. Da, voljela bih. Što je to? Što? Ne, djevojke, neću dijeliti. Želim sve pojesti sama. Već si završila svoj dio. Možda mi to neće biti dovoljno. Wow, osjećam nešto. Nicole, što nije u redu s tobom? Tako si smiješna. Pogledaj je. Postala si klaun. Što? Klaun? To je noćna mora. Izgledam kao klaun. Stvarno mi se ne sviđa. Što je ovaj put? Krafna od brokule? Britney ima srednju, ali što je s Monikom? Ne, to je apsolutno ogromno. Hej, pa, Nicole se dobrovoljno javila da bude prva. Hajde, da vidimo što će se dogoditi. Grozno. Foj! Učinit ću to vrlo brzo. Vjerojatno nije dobro, ali imam sreće što imam mali. Odvratno je, bolestan sama. Fuj, Nicole. Pa sada je Britney na redu. Počnimo. Mislim da imaš ideju. Ne. Čekaj, ne možeš to samo baciti. Trebala bi to pojesti. Hajde, Britney. To je dosadno. Čekaj. Znam kako to učiniti ukusnim. Imam sjajnu ideju. Što je bilo? Dodat ću malo šarenih mrvica. U redu. Čekajte, sure. Odmah će biti boljeg okusa. Evo nekih zelenih mrvica. Wow, Britney, to već izgleda lijepo. Sjajno. Jesi li uzbuđena isprobati? U redu. Da vidimo. Stvarno se nadam da ovako ima bolji okus. Ne, čak ni šarene mrvice nisu pomogle. Ne osjećaš se dobro? Požuri, idi u kupaonicu. Osjećam se tako loše. Tko je smislio ovu groznu krafnu s brokulom? Učinila me bolesnom. Odvratno je, ali sada se osjećam bolje. Cure, vratila sam se. Pa, tko je sljedeći? Monica?
ne znam, tako je strašno. Cure, stvarno ne želim molim vas. Oh, ne. Cure, podržimo Moniku. Idemo, još ne zna što je čeka. Treba svu vašu podršku. Monika, možeš ti to. Ne. Cure, ovo je grozno. Uopće ne ima dobar okus. U redu, iskoristit ću svoje moći. Pojest ću apsolutno sve. Za djevojke, moje djevojke, uspjela sam, pojela sam sve i osjećam se loše. Biće mi zlo. Što da radim? Znam. Pustite me da vam zalijepim usta. Biće bolje ovako. Monika je pozelenjela. Što? Je li to sluz? Što? To je grozno. Sva sam prljava. Monika? Jesi li to ti? Pukla si. Pa, sada imamo Coca-Colu. Brittany, to je maleno. Monika ima srednju kolu. Super, ali Nicole je imala najviše sreće od svih. Ogromna boca. Super, sir. Krenimo. U redu. Brittany, ti možeš prva. U redu. Tako je maleno. Čekaj, to je čokolada. Pitam se što je unutra. Wow. Gumeni medvjedić. Super. Pojest ću ga. Tako je ukusno. Ali imam samo jedan. Mljac, njam, njam. Nicole, pogledaj! Tamo je zmaj. Leti. Super. Jao, Brittany, Nicole te uhvatila. Nemoj to raditi. Hej, idemo. Pa, sada je moj red. Tako dobro miriše. Pitam se što je unutra. Wow! Pogledaj ovo. Pogledaj sam. Ima želea. U redu. Pa, sada ću uživati u tome. Wow, apsolutno nevjerojatno. Hej, vrati se. Monika, mislim da imamo problem. Pazi, netko drugi stvarno voli medenu žele. Znaš li tko je to? Dej, moj. Pa, sada je red na Nicole. Da, pustite me da probam svoju kolu. Imam veliku bocu. Pitam se što je unutra. Poklopac je stvarno dobar. Što? Da vidimo. Razbio sam ga. Wow. Što je s tobom? Što imaš tamo? Cure, to je Labubu, pravi. Kako lijepo. Nicole, imaš sreće. A tvoja torba sada izgleda savršeno. Ha. Da, ona je sretna. Lijepo. Ali sada Nicole je ometena čokoladom i želim njezinog Labubua. Tako je sladak. Želim se igrati s njim. Hej, ne diraj to. Igram se, Monika. Hej, Brittany! Nicole neće biti sretna zbog toga. Cure, popravite to što prije. Ne, učinite nešto. Ima li Ader? Ćao. Selotejp, to nije loše. U redu. Nadam se da Nicole neće ništa primijetiti, iako traka je trebala biti plava. Pa, stavi to na torbu. Brže. U redu. skoro sam gotova s čokoladom. Da vidim kako je moj Labubu. Hej, uništen je. Jesi li ti to napravila? Tko ti je dopustio da diraš moj Labubu? Dođi ovamo, stići ću te. Sada, Neurazeri, our main bees, naro, možeš vakiću gumu i četicu. Nicole, ima prosječnu veličinu. U redu. Lijepo. Što je s Monikom? Pa, to je tako veliko. I što je ovaj gum? Zanimljivo.
I mene zanima. Nelly, ja počinjem. Možeš ići nakon mene. Istisnimo to. Wow, i vrijeme je da operem zube. Kako ukusno! Što? Čekajte, cure, to je prava žvakaća guma. Pogledajte ovo. Napuhujem balon. Uspjelo je. Nešto je unutra. Pogledajmo. Wow, gam za pretplatu. Ljudi, ne zaboravite to učiniti. Da, i ne zaboravite na zvono. Hvala. Sada je red na Nicole. Idemo na to. Otvaram pastu za zube. Istiskujem je na četkicu za zube. Wow, miriše ukusno. Wow, cure, to je prava žvakaća guma. Napuhujem balon. Stvarno je cool. Leti, moj balončiću. Oh, na mom je licu. To je grozno, Nicole. Imaš nered od žvakaće gume, ali je odvratno. Sada je red na Monici. Da, napokon mogu pritisnuti gumb. Pa? To je ogroman kist. Da, krenimo na posao. Sad ću istisnuti ovu pastu za zube. Vrlo je teška, ali stvarno cool. Nikad prije nisam imao nešto ovakvo. Wow, Monika, tvoji zubi će biti tako bijeli. Nevjerojatno. Stvarno. Čekaj, jesi li dobro? Djevojke, pomozimo našoj prijateljici. Povucite četku. U redu, hajde, djevojke, nastavite vući. Nije ostalo puno. Wow, uspjelo je. Monika, jesi li dobro? Prekrivena sam žvakaćom gumom. Kakva noćna mora. Moram sve očistiti. Ups, nije njezina krivnja. Tijet, pažljivo gledaj. Dakle, trebam ga malo umjesiti. Pogledaj to, a sada ga razvaljaj u jedan sloj koristeći tu mašinu. Naravno, nakon toga izrezat ću pravokutnik. Savršeno. I zalijepi to na zid kuće. U redu. Sada trebamo napraviti uzorak i naravno obojati neke dijelove. Imam krvavi sladoled ovdje. Super. Sada obojimo kuću u sivo. Savršeno. Završio sam sa svojim sladoledom. Točno. Treba mi još jedan. Čekaj. Treba mi i spužva. Koristeći tu spužvu, napravit ću još jedan uzorak ovdje koristeći crnu boju, tako da izgleda kao da je malo staro. Opet sam završio s krvavim sladoledom. Imam toliko štapića ovdje. Kladim se da ih mogu nekako iskoristiti. Čekaj. Tako je, imam ideju. To će ići dobro. Stavimo ove štapove sa strane kuće. Sada izgleda kao da je drvena izvana. Sada učinimo isto s krovom i s ostalim stranama. I naravno, obojat ću sve u crno. Dodat ću crvenu između njih, tako da izgleda strašnije. Wow, što je to? Vanessa, što radiš? Jesam li te udarila? Žao mi je, nisam namjeravala. Moja kuća je već obojana u ružičasto. Dodati ću i maršmelove kao ukrase. To će učiniti donji dio kuće tako lijepim i slatkim. Pogledaj to! Wow, Barbie, pomažeš mi. To je jako lijepo od tebe, draga. Daj 5. Odlično smo obavili posao. Sada ćemo trebati ovaj tanjur s uzorkom. Pogledaj to. Imaćemo vrlo slatka srca u našoj kući.
O, da, sviđa mi se. Pogledaj to, morat ćemo smisliti nešto za krov. Evo, uzet ću veća srca. Da, a druga strana. Što radiš, Vanessa? Makni se odavde. Ukrašavam svoj krov šišmišima. Kao ukras dodat ću toču jeziva krila. A sada vrijeme ga za prozore. Pa, moj će biti ružičast. Naravno. A srce na krovu je ono koje sjaji. Bra! Pogledaj moj krov. Da, kuća izgleda sjajno. Slažem se. Prekrasno. Hej, bu! O, nemoj se bojati, Barbie. O, pogledaj što imam. Prekrasna traka. Napravit ćemo pločice, tako da izgleda kao pod sobe. O, bit će nevjerojatno. Vidiš? Super, zar ne? I meni se sviđa. Sada objesimo neke mašne. Malo više, točno na tvoju glavu. Znam, slatko je. Hej, što se događa? Što je sav taj smeće? Samo još malo, da vidimo. Ovi komadi su savršeni. Koristit ću ih za pokrivanje poda i obojiti ga u beton. Da. Savršenstvo. Sada ukrasimo zidove crnim ružama. Naravno, trebamo neki uzorak i luster. Vampirsko skrovište u svojoj slavi. Neke stolice, ne zaboravi na veliki sat i naravno kamin. I evo moje kraljice vampira. Savršeno. Hej, što je to? Gledaj! Sada ću ti pokazati što smo već napravili. Tu je sudoper, štednjak. Sada ću ovdje staviti hladnjak. Naravno neke police za grickalice i slatkiše. Stavimo ih odmah na vrh. I neke ukrase na zidovima također. A u hladnjaku već imaš svoje omiljene žitarice. Točno! Zaboravio sam postaviti stol. Pa, prvo stavimo ovaj savršeni zeleni zid kao dekoraciju. Trebamo malo pomesti. A sada prekrasni ružičasti stol. I, naravno, neke stolice. Sviđa li ti se, Barbie? Evo ti tanjur. Sada možeš jesti žitarice. Divno. Dodajmo malo mlijeka. I evo ti žlica. Sviđa li ti se doručak? Uživaj u obroku, Barbie. Da, soba je baš sjajna. Kakav mekani tepih. Savršen za sljedeću sobu. I ukrasit ću zid prekrasnim zavjesama. Dodati ružičasti krevet i girlandu na vrh. Podna lampa također, noćni ormarić i ormar. I naravno, ne zaboravi na telefon. Sviđa li ti se, Barbie? Naravno da ti se sviđa. Pogledaj kako je lijepo. Nevjerojatno, zar ne? Tako lijepo i tako ugodno. Izgledaš prekrasno, draga moja. Latice, Kate, što je to? Uklonit ćemo sve s ovoga i s onoga također. Kakav divan miris. I naravno stavit ću ove latice na pod. Ovo će biti moja osnova, još malo cvijeća na zidove. Dodat ćemo savršeni crveni i crni krevet. Neki elementi ormira i ne zaboravi na postavku stola s ogledalom za kozmetiku i naravno stolicu. Da, sviđa li ti se moja kraljice vampira? Njena soba je savršena. I moj također. Točno. Sada ćemo sastaviti posljednju sobu, a to će biti kupaonica. Trebamo staviti kadu i naravno ukrasiti neke zidove, ne zaboravi na ogrtač i sve potrepštine za kupaonicu. Sada ćemo trebati stol s ogledalom i sve kozmetičke proizvode na njemu. Pogledaj to. Barbie se već kupa. Kladim se da joj se sviđa.
Kupaonica je tako lijepa. Toliko pjene. Pjena? Ozbiljno? Imam nešto bolje. Šišmiši. Tako je. Dodati ćemo šišmiše na zidove. Zatim nekoliko svijeća i portreta. I naravno stol crn kao moje srce. Nešto nedostaje u blagovaonici ovdje. Oh, točno. Poslužili smo tanjure. Ali zaboravili smo poslužiti krv. Savršeno. Prilično je ukusno. Pravo u naše čaše. I završni dodir je šarmantan. Pogledaj, Vanessa. Sviđa li ti se moja blagovaonica? Izgleda prilično dobro. Postavljam piknik prostor za svoju omiljenu Barbie. Pogledaj to drvo. I naravno, neki znakovi također. Ne zaboravi na deku za piknik i košaru sa svim potrepštinama i prekrasnu ružičastu ogradu. A imam i prostor ispred svoje kuće spreman. I kakav lijep paz. Moja Barbie će biti u svom autu vozeći se do susjeda. Ne trebam prijevoz. Wow, to je prekrasno. I sviđaju mi se obje kuće. A što vi mislite? Preferirate li ovu prekrasnu ružičastu kuću od Barbie ili ovu crveno-crnu tajanstvenu, ali ipak vrlo zanimljivu kuću za kraljicu vampira? Sviđaju mi se. Pusti! Brittany, požuri! Što? Žao mi je, Julije. To je čudno. Što se događa? To nije smiješno. Izgleda odlično. To je mali omkpap. Ukusno je. Ja želim kamion. Pravo na nos, Brittany. Hej, to nije fora. To nije cool. Hej. Fuj. To smrdi. Što to smrdi? Od lizalice? Smrdljivi plavi sir. Definitivno nemaš sreće, prijatelju. Da, to je sigurno. To je odvratno. Ne mogu više. Julije, moraš pojesti sve. U izazovu smo. Jesi li zaboravila? Dobro. Pridržavat ću se pravila i završiti ovaj smrdljivi sir. Dobar posao! Ne mogu to više zadržati za sebe. Tako mi je žao, Britney. Moj smrdljivi sir s pljesni te pozdravlja. Jesi li ozbiljan? Sada je moj red da jedem lizalicu. Julije, zamijenimo se. A sada da otvorimo. Wow, sjaj za usne i ukrasi. A ja imam marmeladne oči i ukrase. Super! Brittany, možemo početi. Želim isprobati ovaj sjaj za usne što prije. Njami, 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 njami. Jestiv je, vrlo ukusan. Stavimo ga na moje usne. Kako lijepo, sada imam plave usne. Super! Julije, ovaj zračni poljubac je za tebe. Nastavljamo. Malo posipa. Zvuči odlično. Žvakaće i ugodne. Zabavno je. U redu, sad je vrijeme da ih probam. Otvaram teglu, sipam sve na tanjur i probam sve. Uronit ću usne u posip. Sveto, pogledaj ovo. Moje usne su potpuno plave sada. Želim to probati što prije. Vau, tako je slatko. Vrlo ukusno. Pa, tvoj red. Da! Želim isprobati ove cool žele oči čim prije. Tako smiješno. Definitivno dobro izgledam s plavim očima, ali prvo posipajmo plave mrvice na tanjur. Wow! Pogledajte perle! Samo još trebaš umočiti svoje marmeladne oči u njih. Izgleda nestvarno. Želio bih to isprobati što prije. Unutra je tako ukusan džem od bobica.
Odlično. To je bilo... Hajde da probamo što je unutra u tubi. O, tu je i sok s okusom borovnice. Volim ga. Želim sve popiti. Britney, idemo dalje. Erik? Hej, Britney, ti si već otvorila prvi. Sada je moj red. Uf, što je to? Zahod? Šta? Zahod s lizalicom? To je neobično. Ima li praha unutra? Ukusno je. Umočit ćemo Chupa Chups u plavi prah. Izgleda nevjerojatno. Pa, vrijeme je da probamo. Kako super! Prah je malo kiseo i ukusan. Julie, mogu li i ja probati? Ah, hej, pohlepna si. Ne! Oh, Juicy Drop! Super! Unutra su male plave gumene bombone. Trebaju se jesti zajedno s kiselim gelom. Jako je kiselo, ali ukusno. Slatka marmelada će biti baš prava stvar za to. Hajde da probamo zajedno. Hrana! Super! Wow! Želim još! Kako je kiselo! Što je to, Julije? Mogu li iscijediti malo tvog gela na lizalicu? Zaista? Hvala, Britney! Ovaj gel u kombinaciji s kiselim prahom trebao bi biti vrlo ukusan. Želim ga probati. Wow! Kako je kiselo! Sviđa mi se! Ovo je najslađi slatkiš koji sam ikad probao! Hej, Britney, tu je kengur! Otvorimo ga! O, lizalice, super! O ne, unutra su crvi! Tako cool. Što to? Zaista. Ah, što imaš? Vidimo se! Što? Imam granatu! Kakva noćna mora! Eksplodirat će? Gdje je glasna eksplozija? Nadam se da mi neće eksplodirati u rukama. Što da Pokušaj radim s izvući tim? osigurač. Molit ću se da ne eksplodira. Eksplodirat? Pokušavao sam. A? O! Čekaj, nije eksplodiralo. Dobro. Oj, Sunant. Odustajem. Kiseli sprej, nije granata. Hej, što je, Julije? Molim, nema šanse, ne dijelim. Jedite svoje crve i lizalice. Ah, gotovo je. Pa, ne trebam to više. Hej! Kub! On je granata! Nema glasnog buma. To je čudno. Čekaj, je li to samo sprej? Au! Sladoled mi je pao na glavu. Moram ga ponovno napraviti. Stvarno to ne želim probat. Odvratno. Dobro, probat ću malo. Ovako ja. Ah, okej. Ja sam jaka. Čekaj, ovaj lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. O moj, o njam, ha? Čekaj, to nije moguće. Pojela sam cijelu lizalicu i još imam toga u ustima. O, kako odvratno. Makni to. Strašno. Britney, neću ovo raditi. Molim te. O moj Bože. To je grozno. Što? Britney, dopusti mi da ti pokažem trik. Pogledaj, imam 2 lizalice, zar ne? Što bi rekla da jednu lizalicu nestanem? Nalazimo se u zoološkom vrtu i... 10. Sam se... Wow, što je to? A sada ću učiniti da još jedan lizalica nestane. Vidi, nema ništa. O ne, moj kornet sladoleda. Dolazim po tebe. O Bože, Julie, tko je to? Gdje? Iza... Ne znam. Dakle, to je to. Pojedi svoj obrok, a ja ću uzeti šešir. Sumrak, klinac, hej! U redu.
Britney, odlučimo igru kamen, papir, škare. Ne, izgubio sam. Hajdemo saznati što imam. Lego, zašto bi mi trebao? Čekaj, napravljen je od čokolade. Kako je ukusan. Volim ovakvu Lego kocku. Sada ga mogu sastaviti i isprobati. Čekaj, mogu si sagraditi dvorac. Imat ću prekrasan Lego dvorac i to čokoladni. Nitko nikada nije vidio takvo nešto. Wow, Britney, nema šanse! Tvoj dvorac je prekrasan! Znam, napravila sam to savršeno. Čak mi je žao pojesti, ali ponosna sam na sebe. Tilly, ne diraj to! Otvori svoje. U redu, imam Doritos i plavi su. Nikad to prije nisam probala. Da vidimo. Ne mogu otvoriti paket. Previše je čvrsto zatvoren. Ne! Ne, stani! Biće tako sjajno. Mogu pojesti cijeli toranj odjednom? Nitko nikada nije... Ti si glup, Ovo Barto. prije. Gledaj Britney. Wow! Hajde da probamo sada. Mogu li ih stvarno pojesti sve odjednom? Wow. Super! Čekaj, nešto nije u redu. Osjećam peckanje iznutra. Usta mi gore. Ne! Julije, imam lošu vijest. Jako je ljuto, ali ugasit ću vatru. Pomogao sam ti. Imaš tako slatku pjenušavu bradu. Moj divni dvorac. Rastopio se. Ti si... Jadna Juli. Ali bilo je super! Smiješno je!